Ali sad je glavna stvar koju se pita, a to je da li ću trebati skočiti kroz krov. Sad sam vrtio nešto da se radi veoma jednostavno. Ima ankete na Instagramu, ja postavljam neko pitanje kao hoćete prati zube ili hoćete tuširati i onda ćete vi odgovoriti da ili ne i tako ćete vi odlučivati što će raditi cijeli dan. Veoma jednostavno već imam neku stvar u planu, pa ajmo odmah krenuti s tim poslom na live. Yes. Prva stvar je dobra i prolazi. Jako sam sretan, ovo je bila jako važna stvar za mene jer ja se inače ne osjećam dobro ako se ne tuširam i ne operem zube. Zato idemo krenuti odmah s tim poslom i započeti dan. To smo. Zoom i... Šalim se, nije mi ništa jer sam muškarac. Nije mi ništa. Idemo kupiti upaljač. Idemo na posao. Sad ću vam prezentirati sve face koje se koristio dok sam radio vatru. Ali sad je glavna stvar koju se pita, a to je da li ću trebati skočiti kroz krov. Ja se tako nadam da će biti odgovor da zapravo jer ipak to je clickbait content onako, svjetlina, a joj, idemo vidjeti da li ćemo skočiti. Idemo. Fuck. Ne, iskoro da ovo ne napravim za ne, osim mogu tići bolnicu i to je to. Znači, prošlo je okej kako je moglo, boli me malo noge i sve to. I razbio se slučajno stvar kod susjeda, jer sam ja se skočio na susjedovu balkon, ne na svoje. Later. Sad će Cezar da dođe i on će kao na meni trebati prenkat tako da me prolije s ovom vodom i zapravo bit će malo drugačije, zapravo će ja nju proli pa ona. Evo tu sam sa sestrom i sad ćemo ono upravo proliti s ovim flašom, tako Lara? Bocu. Oprosti, bocu. Saklenkom. Znači, Lari, hoćeš uzeti ovo? Kako ti imaš osjećaj? Jesi to ono labavo, teško? Možeš malo probati. Lori, pusti, pročiš tu, moraš tu biti. To, kažem ti. Ne, prvo da ostanemo, tu moramo oba dvoje biti, ovako tu. Ok, ja ću biti tu. Ajmo, samo da zmerimo mjesto kako budu prike glava. Znači, mislim da sam ja tu. Kao ti si ja. Može? I ti ovako, ja ću gledati prema kamere, ne prema meni, Lori. Zašto bi gledati prema meni? Lori. Lori, zašto ti išla? Leo! Oprosti. Lori, ja ću ovo sušit. Hoće mene sušit. Nisi djeto, možeš sama. Ej, hvala, bok.